Ni sambula na wekanda nando bata mai na nonda ngone ni baki keli na radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV enda bo bilanga ni Rosati kuna nonda bulangi ena nonda ngaunongo Dr. Sebuni wai Salome ndauni balu ke Sister Serra Ratu Lailai ro ngoli tingu mai na tambane ni mbula ke na diabetes Fiji me pakani banu nimiti ko na bulongo November na diabetes month sena kena bono numi na matini suka ena nanda bono rosambula binak nita sani sambula binaka na waleu metigi butong mandangan na vital no ngono boro tegiongo ke rauni indo mandangan na ibo madala membaleta na mationggo na matini suka naka wiki mnina turang kena marama ni warong tok mena ni to wales na kabinak ni singdindai na matini suka ukilai ndo na mate kilai raramba sa ndo na mate saya do makau mena into lomani bonongo viti talaki na vura na matini suka se ko sanga ndo na waini mate ena no ena tikni angomu e savalengai na dani na waini mate ngo na dan tigo balangi na insulin na kena tukun babalangi ngo ndo na hormone e bukeo ko ena kena marroi se tangumaki na suka ena lom ni ngom ke sama ni sivia se sabalenga na waini mate ngo sana babu na kina men sivia na suka babu na kina mate suka na wale bone bamadal evident ko na matanggali matini suka itu ko na nonda bono kira ni nrobo madal mandangaki naka wale kaleka nga e ruoti ko na will na classification ni matini suka ngon indua na type 1 diabetes ken corona type 2 diabetes indua talanga kune vale viti kono ni vuru vati kena lom ni ninto vanu ngo na gestational diabetes ko ngo kune weira na marama rambukete sangai mateni ngone rambukete kina indo lorai ni na matini suka eri ni kune saranga me ngone rambukete me kina so ngo sona bisa we ado weekenda endare ni kune kina na we matangali matini suka ngo type 1 type 2 wat kina gestational diabetes bir na bukete na wali besar marama buniwa ni sabori tato ka indua na kena ibo madal waibi orona ruo tale na matini suka ko na type 1 kina type na type 1 diabetes ngo endo na matini suka ya do ber na ambaki tol sanga bulu lele mena tol sanga bulu ni ambaki no bula matini suka lo rei totolo beira na leoni banua ya na matini suka type 1 diabetes raroni lele mena tina pasien ni leoni banua raroni to ber na matini suka type 1 na type 2 diabetes sai ko na type na matini suka kunei wasi besar weekend na leoni vanua na kena kilai ni don tamate matini suka type 2 diabetes rara ni kunei mbera mbimbi weekend na baki wasanga bulwada na ge kunei tigo malo eso na bisau ge lori baba ni mbula ni kenda matini suka ngona kena classifications e kena na dana kina type 2 diabetes erotic na type erotic na matangali diabetes ero kunei value tigo asa kona type 1 and type 2 diabetes na wali besar marama buniwai iba kata kila-kila da beru ni tuku ni ndo bero na matini sukoya saat tigo weekend binaka na matini suka na kena bakta kila-kila bambimbi na type 2 diabetes ni va vunga tigo weekend na leo di banua kunei tigo bero na matini suka na type 2 ndo bero na kena sign wawa suma ndo erandolak mo erna tobi mater metu kun sei ko non ravia ngunu wai wawa suma se adan ti wala na frequent thirst ravia ngunu wai era karama da vasivia era vakilata ngani ra laku ti bali vole suso wawa suma ngonto na sign ni matini suka era via kana vale wele na ngona se frequent eating ngoi sona visa o ya do mai baltini sa sivia ti na suka en lom ni ngom na retal tingani sa lutu ti na ngomu na loma ni vida na ambaki na type 2 diabetes ko baka utukuna tiko e ado mai viko ena ambaki ni mbula wasanga vulu lima sanga vulu e so tol sanga vulu sivia mena tol sanga vulu o sana bakilati ngo sana bisa ulale sana do tigmi viko baka ko ba madal taktikia o sana reni kilakina
Tendo mbe kau sama tini suka tik ke kai ku sabe ngono tik walevu lutu tik ne ngomu wa wasuma tik no mule suasua levu na ngono wakila ni kumol malu me levu na ngona wakila ni mila na ngomu se sona skin problem se wakila ni rasini mavu totolo na mavo na kulni ngomu se sona ngona weekend na marama mila na ngonda vai leo go sona sign lalai saya do makau tiku mai rani wakayambaki ya sarani tiku ni tiku wiko ni ko sarani matini suka wa bimbi ke sak tol sang vulvada da tiku se saba sang vulvada da tiku ni mbaki type ya kuna type 2 diabetes ina type 1 diabetes era ni tutu wata na kenda science na kai bartak me benda ngumui era raw ni ra bartak to tolo sarmai me bakau tiku ni tiku simper ni kan baki tol sang vulu sa da wiko me na sign ni mati ni suka ya iku sarani laki na ni ko type 1 diabetes iyo me una ba mata takabali ele butu na kena vuna ni mati ni suka na type reni babu na type 1 type 2 diabetes ko le babu na kina lenga ni wani mati ko tukuna tigili na insulin yo na kena bimbi mbutu ko na mona kilabi naka na no memba kini mbulo batikina kasa da vikutiko iku nangerin kilai kia ke ko type 1 the type 2 diabetes Naka, na boleh usara na ibu madal, kemro na marami bukan dari mana menan doman dan nanti ngulak-ngulak, ni beri nangai baku rita litu kena vital na ngono baru taki, nanda ngono ni baki keli, na radio Fiji wan nanda mo viti ki na FBC TV. Sana ba kuri sariti ko na vital no na ngono boru taki nanda ngono ni Vaki Kelly na radio Fiji wan nanda mo viti kay na FBC TV. Anda ba bilang ni Rosati ko tali ro na bekanda aro may talnoti ko na buku ni Matini Suka o Maria Tambua kay Litia Mowi. Rosam buli binaka na marami biokan. Naka kero ni do mandangan na robo madal mandangan na buku ni mati na mati ni suka kina ngona daba tigo bu pakili kina kina ibo takili kila kina daba sa dagatiko meron ni taruvikin na mati mo Naka oya una mati ni suka tigo pia o type 1 au se ngon au lorebe ya una mati ni suka ngo na usiamba kitchen kava sa oti chungo chini vada sarna mbaki matini suka nambandongo ke me yo wanta kachuku na idula na veisi ngetsar au idula matakele idula na kavi naga patikina kinanggaron nga veisi nga nunggu mbul ko sa sanga chuko bali ungu Oibi na matay ni ngona tukuni kina biki muni na nak matini ngone pamadal takina be obun wai na matini na matengo awasing sarangani dingo mabalilai matengani bakasama yung galme biau na matini suka ndo de bernganangasi tani bal talangai bida rangas era nunggu tumbu era de bermana matini suka ngai vatatarna longo nada be bunakina kina biau ken karu na bakasa malak may biyaw sana ba nabata watak saranga na nunggu sasanga nunggu buli sana tamu suka bandua usingat ni kila ni eba ka ngain do na eba rete ki wala nga biyaw mo nabanta kidula na bising me karon wala nga kina nunggu na baru ni nunggu suka patikina nunggu buli naka Mien tu sambul binaka natango litia mawi o eu sambakion meun sanambakion sa vulkazio na mach lak mengo singe mbakitini ka ruango na kena kuniveo na matin suka ye mo tu kun saraban tunto no singe rongo da bakan do mandanga na matia o sando rongo da ngani do tu yabo eu na mateni ni to matabubal mangeto viao rarawa
o tiau dinai takatu ruana mbaki me thapsana ndona ngona sanga even kati me mai durna UN rotongi tu kuni ke waka yu kusangan yo o respond wana na weni mate kitu na sindrin turik o sanga meni kino tiau laku tuvalu li tuikia o zingom o sa zingom matalnga e vina kamikia e ke mamile lebutok na to matini suko so o Wantiki iyo kimito. e watike pandite ki utok verna kana po Na boleh besar na ibu madal na boleh la kudurumi na buku ni mationgo. Dona kana liwini boleh to ya uban teki kita uban teki dula na bisinga dana boleh lebu ya na kena dula bisinga wat kena garam ni kakana kena bengarabi mai bale indo na kali buti ko ya na kena garauni na kitu wat kena komena wani mati na kena garaun cik me level bata cunga me toto bata cunga na suka ke cik wiki tu na bising ketsa ketu lebnangone laksom sarna cik na dani laksom ni suka na lutsom ni suka cik na dani tumbu tak sarna suka na dumbol bole bale bu ilom ni bubal ne mami ngarabi babinaka balet merani ki mami bulum cikin me kemem garabi na cikin na tabi na bising ketsa iya benaka eu se mete kumena ronondul kaono eu sa sindo kanale ne man e kembel sa bandindi tektu kana kengu lo manibal do wasi bakan ni ule kana tumba ni takana bisureti rasa kelatu ni sindo kanale ne man ngone sa kleki ni maten suka e sangani bakamen dona kana dindi ve ya we e klingani indo takana kakani vale ndo mbiten na kengu sangke mbio na kenrto le ni man orto no matu vale yo singnin tuan na be bandindi tak yo bakila bandindi tenga ni rondolo mania o nangoni ki me mega batu kun la betangori kun yo da kabongo sengo tu kun berto ni tu be una ingu me bakefara au na takap kim donga mondongaro na me kun tu kim do na matin su kabango ngona ya wata ko tu no maria sono ngono do tu sarira ngona ngati kinira ya usando tobele amoyo tiku na nungu wini mati yung ngunu betiko ya sono ngoni tiku sarita ki ko sarnga ya ko endo sinrin taro barau en sababin winanga nilibni wini mati itu ko ya na nondita be solvi ki anda no wini mati nondita be na mati ni suka menda baka ngataka babinaka Rindo mandangan ibu kasalararan babir na wikandar borong tomai pambibi ninda vital no na buku ni mati ni suka singolengan ni oir sa teviriti ko birna sembe iyo vi pasal takirara mga iyo ma iyo binaka ken mate me saruta na kana junk food quando se le tuvirna ngwana le lebni junk evana junk food nakasindo dorme mera ngunu banangon mera kanya nangoni kitu tumbek miki nando bambimbita ke ngono go sa kenda liutak sartungan anggas na kanya nakakana baya ni ririr na lube muni na makumbo muni meka kuni rasuli bak vita leber nakakan ke kena karo dindengira ngan na kena ngeba takil bata kana mbo na mata sauti utu minen dona bamma ulit sarna ngoni ngoni tambe tako rir na mbo itu ke yavan utarang sabu ko emosi tuno ko isya au sangi kadi bitamana o kere mele lo rena ngoni ngo I valelev ya na nondi tabi tukuni nanda sio ya na nondi tabi men intarrea buki tu virna tu ya sanda kwanda kila ni roni tu vir tu resingkilatu nondi tabi men tabak rita kbir na mare obe karanga ber kita na ngoner kla chiku ni sa chiku ber na rasa lore pa paling bulan ni chiku ber na matin suka kona lo lelai kito chiku na mati songsongo kito badan chiku na yang diabetes Fiji kito lele kima milele besar chiku na ngone kuni lelai ni to chiku na matingo Vitalia chiku na matingo seroni namtatandra o seroni ba dorangan namtatandra roni le sotia roni le nasi roni le nada bangana namtatandra
au bevanti tiki kunga ke to chiko ke baka manilenga tanaka roni ngole take ani bina na chiko na health center chiko ber na hub center ren bitar tarmikina me adme bikitu na diabetes fiji. Bina boleh besar, bina boleh Bu Maria Tembo, bina katal tinggal bi litia mowi, en bukan di pamadal. Dari bina kakim roda merambi wakan di menan total mandana dengu lelak, di berin kita sari tengah bitan loan. Ngono baru taki nonton ngono di baki keli na Radio Fiji wana ndo mowi biti, kaya na FBC TV. Sana to sariti ko na vital no en nguna boruta kinonda nguna ni baki kili na Radio Fiji wana ndo biviti kay na FBC TV. Da sana kinta baki una isi temple en doan na ndo bingarab dere bina muni bomadalati ke muni manda. Naka oyo na go una isi temple au yang baki ona sang bulkaba au bakai tiko mai botuanga yo maramani ovalau. Maramatanggal ni tal no mande bir na kandar ndo watu tomai na buku ni no muni bingarab. Naka ayo ngarabati ko na makumbungu ko yang baki tinkaba nada no gloria tu bimbos pas ngem baki ndongango na luru ko na mati suka ndona kandrendre mendala kuduru men ndo matpo vale me matini suka ndona ngone Boleh tu kita na ivale era tu lihat tu juga na makumbung ke leo tu ngone leo keve na matini suka mai ko ta na bulan ni non ratunana ina ambak sawut Reve 2019 na Februari na karosang lukan donising ay langga kinon ratuna na matini suka nangau na sa may diagnostic na makumbungo o Gloria dona kana kena mosi be yaw balete ni la ko dirume la mani vale na ka la ko dirumo non ratunana matamboko valoloma ke ka indua na matapu vale mela ko dirumo na matin na tabi ko na matini suka mengai denial ya dona kango na ervalolo makina ko yana ngono sa may diagnostic na makumbungu ina autor saranga na nungu nguto doko me uto bole mengarabi babuni wai meroni bina katakina no nambula ko ya ngarabi ko sar chunga na bisingo ko la ko ibuli matakni kuwa mado ke de saudi kiro chukui balimbula ina nona suka kalunga te vale ke baka me turna nona suka ina ndona mataka melak sumena tingkan dua tungai dakina nona suka eu sinialo lekina au kita wian raba matak pa bimbuni kita dakawana ni to exercise me to bitakina ni to umbule na bimataka ina ndona activity mero ni ko to sumbuchu ko mai nona suka ina bisinga ni sember ni la ko ibuli au zakabe na bimataka mengunu bona meno boni kau utina na katalau na toka na mena boni kau mengunuwa ia dua na kandrendre kiro bi balai na bisinga wasava ko mai biau ia utore na longo mo bina kata me bina ko kwa me bina kata kina na mbule ni to matini suka me kakuni to patikitinana walto non rotuna denial takana matini suka aseng serangani turil yalona nangona tu ko kina matini suka ko ya dona kabina kana nanda ko tirna ngoni valimbula se urna vekanda to matini suka vinna kamenda ko tirri valimbula ni ndalai buli mai kina mandanga o kenda na bingarabi e mandanga dona buli lebu ado biau
na nungu garabi ko ichiko matini kana kena kakana na nungu baru ta kana kakana kania me kitu sa kania ngana bimbuni mai vale dona wuli le be yaw na ngun woni kau na bi mata kana na yandar me tawrati ko na nona blood sugar me roni kitu kilati kina la ko zake kina la ko sumbuni nona suka ya baka ngau tu kuna durang matanggalin dona singa binaka ke baka la ko sumena tinkan dona nona suka ni kirondo mai klinik ndar tu kuna ni me la ko sumena tini bata da baya au tu kuna ya na singa binaka be kitu bale to ko ndoro singa bulunga la ko zake na tiku bunanguna diagnostic kina ako ya don kandre nona la ko kurbuli bale tani sangai lai wakata kami end of last year na bagsauti me bagsauti chikumai mai diagnostic kino ko gai la ko na nona kurni buli bo na yambakingo sala ko batakina nona sa diagnostic na matini suka ongo ba binu ko vale virtu na kurni buli nona to understand taki ko ya bale tana kena kakana limna ngona ortu nangone buli irna ngone buli irna na friends irndo tarin ko Gloria iko na kem kakane watu ngango kay gusin vakane na kem kakane gusin vele kana na cafeteria doka ko siang I'm on diet doka tungo ko nyo kwendo on diet au ndola ko meneka bini do wasi ko na matanggal di vital no ba o grandma wala mo yung la ko mandanga mo ndo mandanga na kengo na cafeteria ndo tu kuno ko na numati ko na idula ya na numati ko no mumbula sini nongumbula sini non rembula ya na nomumbula mo iko vinakata mi kututu patiki no mami iko na zakava na kai ko zakava yo grandma sin vinakata ndo na ka o yo reda kina ni mate manangani kami nda zakava saranga meranda stenta ko ira mera vandita kira ni sato virna matini suka kani keruan nonra taurna kenra na nonta sulia chukuna kenra kakana na visinga mera taura saranga na kakana nda barutek mera kania na matini suka turni boni kau kena turni blood sugar me kaku ni mistake o wabi no bina kavale virtu na tampane ni diabetic ni dona singa ke baka kiro sini ke kiro mistaka lebu mbeka nangu soso mistaka na klinik ortungiri te umai ker ken ron la ko mena madalo ko mai kemdo sa mistaka na mro klinik ni ko ongo kinda dal eso na kala lai baya dona kabina kana nonda bulida na nirtau bi matini sukoir na nonda leoni matabu vale enda mai buliki no kenda na boleh besar marama tenggal ni wasutia ni sa tumbo kendar na ay waswas ni vital nongo na boleh besar na nomuningauna dari bina minando talmanda na dingol legalak ni berni to sariti ko na vital na ngono boruta kinandanga ni baki keli and radio Fiji wana ndo viti kina FBC TV. Nandakaw nito ko ni Baki Kelly and Radio Fiji wana ndo viti kina FBC TV sana to sariti ko na vital no and ngono boruta gongo dari bina kami na pambulat talabi litia mawi ke marawa kini rombulo bina katala na nimbulo bina kan kira ninto manda kan ibo madal en tamban na undo ngali ting mikin no yo ka sabo ni tati tamban nimbul ruta ka bata tigo ke na diabetes Fiji na volevo tuna Diabetes Fiji Incorporated wa tiu toya utai kene ambake rono dulu tin karua na bulo Julai ena usutungani embakanta sekilati kona wuni mati lebu na ngono nondo bonu na mati ni suka toya utai kena prok na songo ena kena toso misanga me salmure na lebu me mit na challenges enta sala ko ru na ngono ngoe ena kena tumbuti ko na mati ni suka kena be wili talanga kena na be complications na be matanggali lenga taleso ko rabu mai na mati ni suka karni sa tosar na mro madal ya ina bisin benaka singe nambak sawat na World Diabetes Day na katingkavani November nambak sawat na World Diabetes Day ngay launch ta kikina
me whakatureki na kona edana na strategic plan. Na kena nabu ni 5 nembak tumingo. Me na rono ndolu rosa vulka 2, kina rono ndolu rosa vulka 5. Na obe varitak nga na vision. Na vision na banui tumailiu komenda riri ko ano kenda na baro disipa. Na vision ni Diabetes Fiji na diabetes in better hands. Ke vandio te ki ba vitia ni kilavinak na kena ngarabi ba vinakavake na diabetes. Na hands ya roni hands ni mami sarangano tu matini suka. Vate ke uira rabingarabi ke mami, uira na vuni waina nasi, uira ke tua boliti ke mami. Na hands todo kaya esa e babi nakatake vake in a strategic plan koe kito nanab kito biuta. Vate ke na kena karua na mission. The mission to steer national solidarity in the combat of diabetes. Yana kena tukani nga sengani ka nga mabaleti ki mami na diabetes na nabunabungo ka mabaleti kendarara namba nabano viti. Baleta viti vati kena Pasifika sa toso dakiti nga mena levni ka na kami damba kanda kawa na levni nanda baka sausa taka na kanda kanya sa toso dakini wili ni tovi diabetes. Kongona ya vina katiki na nastia na kena kawiliu. Mende adaba na vision sana kona rayawa ko tingo me wakangata kina diabetes me waka ganga zotak na kakiri keve ukla mara nangi roni ba madalta kana strategies ko kito zakababa na o eu sinda kina diabetes eu volunteer na diabetes yer tu kutiongo betin yo talanga matin suka go eu sambini ngoni dodo no mo warita ki na ka wiki ni ngoni ni singiti na kumai na kana buk ni programu kena na pamadala sa ma waseti ko mislitia na ni tu bobo kito sa ngarab na song na loma ni 5 na mana baking go na kena tubani na itulu na epana na kir result area ni netu tos na loma ni 5 na baki na baka tambak indu asarnga matai ver na matobi matini suka wilik tu katiki na mai berto na tul ko sarva madal te ki wot na type 1 type 2 NGDM wilik talnga kin wir na kegiba baka to reda na vitaloni ko e turti melo mana kegiba senganga ni kitu baka na tambak indu ver na matini suka era wili pina katelnga merungu na daba na nonra baka na nanu nonra na numoir na kegiba blete libu na ngone ya doti kuna lengka me ver na wala ver na matini suka bo si vital nga ver na kegiba kini katolu na nitu bibo taka bibo lakati kina tambana nimbula se wir na tambana ka kito taka patatel to kana ulu tanga membelet na kina boluti amati ngona matini suka na tambane apa se na kiari number 4 na wasus number apa na kina nitu network tek kitu kina vira na tambana ya na global level na international level ko kitu bingkarabikin ya na pana area sena pana panua kitu wa tubani na tu kitu waroti kitu kina na lomani 5 na yambaki akana vi program ngarabara na song ni Diabetes Fiji mai na vitu na yambaki sauti leu sarna ka ndui roninta ka make a difference na nonto panua dua na kena toya puta na food care clinic na kena establish ta kina food care clinic roteni tsin kalima na food care clinic baro ta kina nonda panua baro ta kitalangani toran ro kalima na health care facilities irna bi food care nurses kwara train ta ki era bingkarabi na bi health center roteni donan ro kalima era bagai type rota talangani ros ngabul kawalu na community support group go irna bi songo era baro ta ki so na wasose loma na wasose bakara kina wasose na boliku baro ta ki kina na diabetes community support group kito bako sa pamadal tatilu senga walangani kito bingkarabi balumbula kito wakati talanga na lingan indo ni bingkarabi bir na bingkarabi na matin suka wil talanga kina nabi korkor rota ni ronan rawan sa ulkarua na nasi er may buli na program kito tayo butaka na song diabetes Fiji
Bio kan ko tatlangaki na tambanin bula. Rau tani ronan rawan sangul karonan na sera buli na program ko na food care. Rau tani ronan rau katsini na buniwai era pakaita vital nga na bulingo. Libu sartal na bi programo erang karabiraw may baka na so na rehabilitations of amputees air na yapa musu senga wala nga ni do yato balimbulan na bi programo kito ngarab may musu nga sala ko vale senga itu tal so na bi program kwendo zakavira baka na kani offloading ko na bi tambanan dindu ini tu programo kwarendo bi bukikina sini samus nanduam ya serau ni korna lengkarap so na taka ndo makasar na kena booking wana may bena na sungko liu sar na bi program gitu baita biti gitu kina songko bakan rosa retu mana bida na interview sa bitarung ilu na wer na type 1 na mi na kena sole mi sini nonda to wanu asenga so sini ni rong liu tu mai mbelet na rong karabina type 1 na mbela na matini suka wer na tambanen duan do na songko ni diabetes fiji gitu sangendo wakatamba kindo sarando nito songko kena sul na mi sini beira na matini suka ngai tumbu takman ni sa diagnose tang do nakakito binakata pambimbi me prevent se me taro binan na liave na stage ne me bakando tu na complication stage ayang ko so na kana tuwan ni tu program kena parota kina misi ni beira merendo cek tek hir chu bingona bi mataka via kavi so na bi program yang kara virtu ne type 1 so na itu betul satu wani ti ko na lomani bi na mane ambakin ko lomani singa barumbuka saut ya alon steki kina na World Diabetes Day celebration may pulang into kay kina turang speaker kena may tapota talanga kina na kena barotek na wristband kitu ngoso na itu betul nama kipakatamba kindo ber na matini suka ngone sa na type 1 na kena usutunga na kena ndikebi indo na ngone sa yadobe kwa indo na lenga ba wuniwai na rorobi kwa kipakanan dhombati ko na wristband sa na bena na baka kilabi pun wais na ser tulingan na bingkar palumbula itu nyo ko matini suka na roro sanga berto menandiki apa roro tanga berto menar tulang karab kinan tulingan di bingkar na bingkar abi palumbula nimber nir tu ningkarab telain so na bingkar abi itu menangkar abi lo meni palumbula Setiau kid kementerian lebih kan sa topogi kenda kosonangon dari mana kami nanti telah mantan na tinggal legalek nimber ni nagai pada paritikan na vital no nangon borota kinan nangon na dibaki keli na radio Fiji wana ndo mwiviti kena FBC TV. Nakbali. Oti ni wasi ni nanda vital no ngauna borota kinanda ngauna ni bakikeli na radio Fiji wana ndo mwiviti kena FBC TV. Sista Sir, akhirnya ini pemandal-mandal ngayon na buku ni nomuni Vengarai. Nakvale klan rusa me waitabio tina rona bio kan rosa ngengolo tingango. May na diabetes Fiji Indonesia song karto bibuk sarvale wiki na Ministry of Health. Yana kena ngarabi baka tamba kindu na kena ngarabi na yabai. Iya. Ngoe ndo na programo sindo na bingarabi kasange me va ndeitaki me va kokotaki me na rona undolo tinikaba erto durmeki na songo na diabetes Fiji ngoe ndo na tamba ni bingarabi ka ngaraba tamba kindo sraki na kena ngarabi na yaba senga walangan kena ngarabi na yaba na kena lorai me tubak binak na baroniango me tikpu me na ulunda me at kena ngetinya vanda ndona kalo rebale buningona yado kinna mate na yavanda ninda tukuna tikuna mate ni suka okenda sanda sini torutu wambimbi bale tambia kan yoti ni tikni angonda da sanga ni dongara ona da sanga ndo ba marangeta bale tani umbi tunga ina baba ni ndona da sini kawe tak sartunga na kena sapa nenda reda membulum binak talanga ye kepkan da bandi kiava senda wakasam tak sarba binak na itabe rongarabati kuna yavanda dangai rauni kila hoi ngombangin na ka endondonu menda takaba meron rung na buna na lebundondua endondonu meron garab talaki na babina kana event da torma da ke bakae endo na ya bayali sindom dangana itau kuku sindom mantangana ya sania banda na yang manda todo ko na bakilai
na musi sana sinrau talanga ninda na bitosya ke menandona sana ke nandona sana sandana tunga bantu ibale sandana siang so tini maro taksar nambula ke bakai saya lindona tikini avanda kenda bandin din tak ni lebuna wekanda lebuna le nonta matapu bale saya da tikbir na lengango iyo kitu na ina diabetic center sina hub suba kitu bakatamba kinduti ko na matini suka bakatanga kina na kena ngare bakatamba kintu na yaba kitu bakatamba kintu tal tinga ena be bakabulidi nondra bakabulidi na nasi mena be health centers rangol mena be anuano mer me kitu mi bakabulidi ra ena kena marro ina yaba na kena bakayang tektalanga na be wani mateso kame be ngani tikina mabo era ko to mena to mate me ni sati ko be kima mina kilaka ke be mingire tanga bangko na mabo ke be misaki lasar tunga ngona na manu ni mate tiku ike sarabi kimen kimboi danga ke be misaro ni identify ta kai ngona manu tiku ike wat kina wani mate roni sutta ka babinaka me roni tornga endo na ngauna me mama te kinna mabo yenda tukuna tokana matini sukan saronga to tina pamadal sawati oke ke bakanga control mitiko nga na kena bakatanga ni ngendengan rebi na runto tolotok ni mabo na mabo yang go ibisa na kaya rame bakabuli kina na nasi kiratal na esotalem na tambanimbul rangal mai me kime mireda bata me bulidi me runto tol tikin na bingarabi dotal na kena bakayang ataki na bimisini kina ni daka na instruments beka na banua kena ngauna endonton me bakayang atakina kina be bakasala endonton me soli na kena ngauna taundon rabuli tal kime buli tal bakalebu na motivational interview na ibe bakasala ndonu me soli bua indua na ngauna sangole me kina meroni bukia dak na nambula tarada kina nambula deklanda satu mate ni ndom danga itu bukan mate ni suka pas mate mdanga ni ka kona no na mate bia batu ya na bakanana no iyo ni ngona soli ndonu kina ne bakasala ne kana ngona taundonu ya bakapurea dake si solia talindona kuko wai bi ko itu kuna matengo ni siang ni daba nimbula ya o ko na roni toman tal no mbula en roni control tal no suka yo ko ya ko tukun tikina na ken na bakasalan donu me solia na ngona donu me roni buki ko ya ko ngola mai ko ngandre basaranga na bibu dotal na tampini bingarabi kitu sa bingarabi tikina Oya sa nakian hitungan rebati ko na ni mami daka bata. Inahab itu orang ni bakatoka na timuok tiko ikia mami daka bata siang ulangan kim nanai sa tiko na buni wai na nasi ki mami sabi ngarabi baka tambakin dua seranga se ki mami sa specialize tiko na feelingo. Nakian na educators na food care nurses orto na dietitians na physiotherapist orto may na Empower Pacific orto na counselors kito sa kata bata tiko ki may misa tiko bata ngayon doon na bunin din karabi meraro kinabir na to mate non raming karabi ni rangol may na nito pano ni takak ko beto rangol ni binanggo may ubabi ni binakatakina na diabetes Fiji non to watike na World Diabetes Federation na kaya na may nanumyoviti may kumiki na program ko kasama ibibu kesar bakaliw ka indua na kena iba reta ki mena runa undolu tin kaba na pasyente ni oira rale musti ko na evandra atiko mena tini kalima puindi bana pasyente nanguna idurme ki na program ungo sa me lutu sombo na runa undolu tin kabitu ki na tini puindi bitu na pasyente ya sando na dawiso so binaka ninda reda bata na fika kasata ko mena vida na mbaki sahoti ndua ngani bakasala binakata ka ungan ref me tini kina na vital no neka binaka ni kuwa sa non de tabi andundu men dare men dambulum binaka weekend ni tumbu sa koto ikena non de tabi okenda bir na lubenda me bakanda sanga tumbu dakiti kumai nakaka na daba kenda sa suliti kubira kenda sin lo manir na lubenda ni nda ko tiriti ku McDonald's senda ko tiriti ku na vebal ni kanes o merli kana kina ninda sare de tiku na ve mai sarlak tik mingo satu talanga na be bal ni wai na bal ni bulla satu kine be bakasala so kasa solitiku na bukuni kaka ndon meta kani ang gosaranga sa kena ngona tondo no menta bare taktik ni berna lubenda go na kaya ndon menta takaba
merakau meroni balabu ki 6 bulan. Weekend na tambang kasingo sa menabasang bulan ko taki sa nabibia nrenre tok ito rana nanta pakasa me bakabutaki meroni ndagay rawataki ne sana achievement vaya ya bir na ngon tumbu taki tikumai nandi tai ba masuti kenda na ekabibi nakani ko mendana numir na lubenda meroni balabu non rambula Naka na wali usar da ba bibi nakati wali ubi sista sera ratulelai wakina be bunu ai Salome Ndoni Valu Litia Maui o Maria Tambua ke marawa kini erto ngali tingo mai tamba nimbula ke na diabetes Fiji erto mai nanda bulang itiko ena ngona borota kini baki keli sana dapat tinga kin na ngona borota gongo bina wali usar sista ser na nomini ngoma tu lebih sulit na wali wikim ni nakan dan ndo bato mena nanda ngongo na be kamu nyombu tambua ni kalunga tsakatiku